Thete mututigi Raila Odinga ore anogoketwe ntuku ya narua bakiariria gikuo na kinya kuthikwa kwa Raila Ameru baugite ari mutongeria wa gutiwa na muoni mbere kiri utongeria bwawe ni bamugwetete ta mutongeria wejire na mugaruruku kathumba na kinya ekethirwa agitura gutiwa. Marion Karugi na Chionkuruki. Akari kaunti ya Meru nibonekanite kuringika nene ni utaukirwa ni mutongeri wa kiama kia ODM Raila Odinga uramwiri wawe jurikite kunuku kwa wenja nturene ya Nyamira Mbondo wimbiritwe ni atongeria kathumba batongeretwe ni mukathe wa Nthiguru William Samoei Ruto. There's a place up there for people like you. Ameru bani bawite bakari kana mututigi Raila ya nchamba ya kuthetera mwananchi. Siku ya leo ni siku ya mazishi ya Raila Amolo Odinga. Imekuwa pigo kubwa sana kwetu, imekuwa ngumu, yani tumefinywa sana kwa sababu ya kifo ya huyo mzee. Unajua Raila alikuwa anasaidia sana kwa sababu akiwa kwanza opposition, kila kitu akisema ilikuwa ni ukweli. Alikuwa anasema kitu ifanyike, kama unga akisema imepanda, ishuke inashuka. Akisema wananchi wamefinywa, government ilikuwa inafanya juu chini, imepunguza vile Raila alikuwa amesema. Kwa hivyo Raila alikuwa anapigania mwananchi wa kawaida, na kama alikuwa anapigania mwananchi wa kawaida, mimi nataka kusema hivi: apumuzike na tutamkumbuka akiwa shujaa. Narua tunakuthikira guku nene muno kumarira tuigirwe mantuja Honorable Raila Odinga kikuki yawe ikiaringithiria muntu wonde kambadia nama na inteto cia mankwaria kuga atiri kinya kethira mantu ja politics ciethera chirio o muntu wonde nethire na njira ciawe kana murunga mojwawe ini ndire Honorable arakwire Raila ni kikuko ikiringiritie muntu wonde ora mwendete no tira mwendete itukuwa turingithitwe muno na ndeja kumenya kweri gikuo gete muntu kwao ende no tunwe mutongeria uju itrona nararungamaga narari muntu kurungama na msimamo jwawe arari muntu kurungama aringiugo ni wa kwenda ni ukuringikara na tukamurikana no ntubwa kurungama kowe na gututethia muno no ntura twaraeria kinya kuringikara atia unararungama na umabwawe arakuru ikuthukia kauga ikuthuki ni hetu kya kulelia kuma miaka 1992 yetu aina kiama kia kanura kia Kenya yonde ndiko tuka that katiba itale uchinjwa section 2A itale uchinjwa kwa mheshimiwa Raila tetere sana kwa tuka chama bingi bikaretwa na chama bingi kuletwa ilo cia mabia fund bia jire chama BNDP bia yirao naki ya yirao Kenya komba kuthwa kuna freedom kimantu ya kwali na mantu mengi sana kuka kwenda kwa tole ya Kenya tole antu wa Meru itikubwa sana tutaukili sana ni kuitwa kwa mheshimiwa Raila Odinga nyankira family yake pole sana na tubonde ba Kenya na nchiromba akenya na Meru bonde tuthiate ni mantu ya mheshimiwa Raila diata sana kuthetera kisekimya ndamu na mantu yangi mengi sana na pia nkenda kuria Meru na Kenya bonde tukiako ya witikia tuchoka twari zamani ni bakathite thirikari no ntuba kurungama na murio yo kunokia Raila. Nashukuru government yetu maana imemzika vizuri, imemzika kama shujaa. Pia rafiki wake Uhuru Kenyatta alisimama pamoja naye, hakumwangusha. Mungu akubariki our former president. Kiripotera weru weekend kumembe bitawa Marion Karugi wa Naftali.